Nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza gukunda kano kakukira Radiant TV 10 ngeri Kaspa rero mba nkuzaniye amakuru y'ibyamamare cyane byo mu mahanga nakubwiye ko front page aricyo kintu cya mbere twitaho ibindi bigakurikira. Ndaza guhera gato kuri equipe ya Barcelona mwamenye cyane muri Espagne ndetse no mu mikino y'Iburayi mu mikino imwe igiye ikomeye cyane nka Champions League ndetse na Europa League kuko ine equipe abakunzi b'umupira w'amaguru niho bakunze kuyisanga ikaba inakina no muri Championnat ya Espagne bita La Liga. Rero ikintu ushaka kubwira kuri equipe ya Barcelona nuko ubu ngubu yamaje kujyana amasezerano y'imikoranire n'urubuga rwa Spotify rw'abanyaswede nyuma yuko runo rubuga Barcelona yatangiye kurwambara ku mipira ahari Rakuten nk'ikigo bakoranaga mbere hakajya Spotify. Ubu cyakurikiyeho nuko runo rubuga rwahise rufata stade ya Barcelona risanzwe uzi nka Camp Nou cyangwa New Camp bagahita bayihindura amazina akayita Spotify Camp Nou cyangwa New Camp Spotify. Ubu ngubu rero ku mazina ya Camp Nou hakaba hiyongereho Spotify nk'izina rishyashya ino stade igiye kuzagikoresha. Ibi ntabwo ari bwa mbere bibaye kubera ko no mu gihugu cyacu bigeze kuba mu minsi ishize aho Kigali Arena yahinduriwe amazina igahita yitwa BK Arena bitewe n'amasezerano yari yagiranye na kampani ya BK. No mu Bwongereza byigeze kuba aho Arsenal yigeze kugirana amasezerano na Fly Emirates ikora ingendo zo mu kirere kipe ya Arsenal stade ikiniraho bakayita Fly Emirates. Ubu ngubu guhera uno munsi stade New Camp cya Camp Nou ntabwo cyitwa Camp Nou isigaye yitwa The Spotify Camp Nou bitewe n'amasezerano ino company y'abanyaswede yagiranye na Barcelona. Ikintu nakubwira kuri Spotify nuko ibarwa nk'imwe muri sosiyete zicuruza imiziki ku mbuga nkoranyambaga zihemba neza abahanzi. Ndava kuri Barcelona cyangwa kuri FC Barcelona mpita nikomeza kuri Afro Nation. Afro Nation ikintu nakubwiraho nuko yatangiye muri no weekend aragaragaye ku rubyiniro abahanzi bagiye batandukanye harimo wita Wizkid, Burna Boy, Rema, Ruga, Naira Marley ndetse n'abandi. Ariko kuri uno munsi kuri 3 z'ukwa karindwi akaba hari buze kugaragara uwo bita Diamond Platnumz uva mu gihugu cya Tanzania akaba ari nawe munya East Africa cyangwa muhanzi wo mu karere k'Iburasirazuba ugiye kugaragara kuri runo rubyiniro nyuma yuko yari yabereye muri Amerika wo bita Eddie Kenzo ari umuhanzi wo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba wenyine bari bahamagaye. Diamond araza guperforming uno munsi ariko sinzi niba ari buze kubona abafana benshi nk'abo bana batipe bo muri Nigeria babonye ariko icyo ni ikibazo abantu benshi bari kubaza. Guhera ubu ngubu abantu bamaze kugera kuri urwo rubyiniro n'abahanzi Nigeria gusa hagakurikiraho Diamond Platnumz uri performing no munsi ariko hakaba hitezwe n'uwo bita Black Sherif wo muri Ghana. Kiri nakubwira nuko uwo bita Focalistic ari wo muhanzi w'umunyafrika y'epfo wenyine wagaragaye kuri runo rubyiniro cyangwa kuri no stage. Ndakomereza kuri Burna Boy nanone nubwo yagaragaye kuri zino festival za Afro Nation ziri kubera mu mujyi wa Lisbon muri Portugal. Ikindi kintu nakubwira kuri Burna Boy nuko ku munsi w'ejo hashize kuwa gatandatu aribwo yari yujuje imyaka 31 amaze kwisi. Burna Boy rero agera kuri stage nibwo abafana bamuzaniye cake. Umwe mu bafana we yamuzaniye cake kuri stage cyangwa gato. Ariko Burna Boy ikindi kintu nakubwira cyo no ku itariki 2 z'ukwa karindwi nkuko ari yabyijeje karibwo ari bushyire hanze album ye bita Love Damini. Ni album byari byitezwe ko izasohoka ku itariki 2 z'ukwa karindwi ariko ubu ngubu akaba yamaje gushyira hanze abantu bazagaragara kuri no album bitunguranye. Uwo bita Bad Bunny wo munya Puerto Rico akazaba ari kuri no album ya Burna Boy ndetse n'uwo bita Cardi uririmba injyana ya pop muri Amerika akazaba ari kuri Love Damini y'uwo bita Burna Boy cyangwa African Giant. Ndakomeza nyiva kuri Burna Boy ndajya kuri Wizkid. Wizkid ikintu ndibuze kumukubwiraho akigera kuri stage muri Afro Nation nuko yavuze ko akunda uwo bita Burna Boy ndetse n'uwo bita Davido. Akivuga Davido abantu benshi baratunguwe byatari kubera ko mu myaka ishize ntago byari bimeze neza hagati ya Wizkid na Davido. Ndava muri Afro Nation imitanikomeza mu gihugu cya Uganda. Muri Uganda ikintu kiri kuhavugwa n'umuririmbyi bita Naila Ali wavuze ko uwo bita Juliana Kanyomozi nyuma yo gutangaza nyuma y'imyaka 3 azakorera igitaramo mu mujyi wa Kampala ku itariki imwe n'iyabo bita ba B2C cyangwa bita ba Kampala Boys bazakorera igitaramo. Yavuze ko ari icyemezo kitari gikwiye ku muntu wo muri legend nk'uwo bita Juliana Kanyomozi. Uwo ni umukobwa bita Naila Ali ari kuvuga kubw'igitaramo cya B2C kizabera rimwe n'igitaramo cya Juliana Kanyomozi koze indirimbo zagiye zikundwa n'abatari bacyane mu gihugu cyacu ndetse na handi. Ndafa kuri Juliana Kanyomozi mitanikomeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika najya mumbwire ko uwo bita Rihanna ubu ngubu yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe kinini yaragiye mu biruhuko we n'umugabo we bita ASAP Rocky.
soza nagira ngo ushimire wo ukunda kandi ukanakujya Radiant TV 10 ngeri Kaspa nzagaruka ku munsi wo ku cyumweru w'igitanguzana andi makuru azaba yagiye akorwa n'ibyamare bigiye bitandukanye mu isi y'imyidagaduro ndetse no mu buzima busanzwe bw'imyidagaduro. Ikiganiro 10 tonight mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.